Hasteni kebangwa tipra sarokno patani bagai koimunglaya farjak fiaba maya kho patta cha salo abahai no kaisa thai koila soni halai sora amchayo thangai soika hasteni bolong mantri Mebar Kumar Jamatia bijini yagulo borokni amchaini 71 family no patta rena ni bagai DFO te forest ranger rok bai kaisa kokcha pandaw achoka hasteni bolong te tipra saham krai mantri Mebar Kumar Jamatia Bishikolok marome hasni niti prasarok huk klaimani bishingting no nok nukung thangi phayo huk tei hukbar klaimung no kaisa jarawa ti prasarok ni kaisa suchurok ajimung ni lama tongmani phiaba huk eba hukbar klaimani bai bishimi no thangi manlia tabok borok ni nok nukung obini bagi hapang ni bkhaktei borok no dal bidal sepsabrnani saklaimung rojakmani o sepsabrmung ni bisingo tongo maichilai bakmung hukbar khlaithani rang paisa jubamung tei pattarumung obini yagulo hasni ni kabangmati prasarok no pattani bagi koimung blaya farjak phiaba tabukbo manya kho patta chasalo obahai no kaisa thai koila sorni halai chora amchayo thangi sogika hasteni bolong mantri Mebar Kumar Jamatia amchini lukorok bai kok salaimani yagulo borokni amchayo kaisa TRPC center khlainani wansukmung naharkha hasteni bolong mantri Mebar Kumar Jamatia Bijitni yagulo borokni amchaini 71 family no pattarnani bagai DFO te forest ranger rok bai kaisa kokcha pandaw asokha hasteni bolong te tiprasam khre mantri Mebar Kumar Jamatia Belaki hambai tini singoro halaisora edisi village orang paine fika chini boro rokbang maro pattani bagai boro apply khaijak apta pur pending tongko maya aboni bagai sing ni ketal sarkar sing konsoi tongo je boro maya patta aboni sing forest site bisintir nai chini kolesor district go kabang ma chini apply khaijak tongo ang miafro kok saka chini SDM bai ate forest committee meeting khanang thum ang singman bok khaya khon sawo immediately o masono forest committee meeting khayoi porno patta bagna bagoi ang saka oro tin private tong family prai 70 71 family tong boro apply khaijak obo forest jaga takphun boro patta maya kho obon sing rina bagoi sini ketal sarkar BJP abdi sarkar sing abo chas chacha udong obai kabang ma jaga tong chini takphuna patta maya kho tei patta mamphano jaga kono thik khaje kho demarcation khaje kho omuk tongo abronu bahine sing thik khaina bagai sing chesa khai tongo sing saimano age go kabang chimbro patta mangkha kintu kok basini patta mano jaga kono thik khaje gya demarcation khaje ma kong tongo abon tok tuluk lagi jottono no jaga demarcation khlai jaga nindoi khlai tongborno bagna boy chesta khantong obongkai orga taphane riya kho or chini prai 70 family hai tongo bor apply khlaijak o tomasing tangbo halaisora edis village koilesor andar klayo obno sing rena boy sing chesta khlainai ambai safety bisi bagan bo stay besing wan chu tongo ro sing yang yagra digi aisa khali jaga tongo sing wan chok nai sing cinta khainai jate oro TRPC center of khlaima ke belai chawo abo sing nai tongo sing joto saimana chini mukhyamantri ni mission chief minister rubber mission abo ti sing wan chok jak prai 5 bosoro sing prai 30,000 hectare sing rubber kaina bogi sing plant tongo oke scheme abono implement khainai chini tribal welfare department TFDCC TRPC PG department the rubber board the ADC this number sing rinai hakle sing tin already mission khaje tong plan tong project tong abang sing prai kabang hectare sing jaga nangi tong abang sini 3-4 agency sing abo through bor madhyome sing TRPC TFDCC the tribal welfare PGT rubber board taitin ADC charta agency tongo abram tei sing kaisa 5 bosor target prai 30,000 hectare sing especially tin prasar mannai abo mag sing chini ketal sarkar chini mukhyamantri Biplab Dev ni wansomung bai bon mission sing rekha chief minister rubber mission abon sing fulfill khaina bagai sing chesta khai tongo hambai koilashor ni simi krishanu ni kokthom chini khora